Oxelo team Galaxy team red version ka unbox mo na tirang ya package sa kanya step deal na kali Decathlon manufacturer ka Whoa. Oxelo di hinia company name. Chunin inchi muang hin kahi pi thelo va takania hi tu size ka hita chunin Galaxy team Pro Expert Expo ABEX 7 bearings hita chunin Canadian maple chu hi hita Ini Canadian maple sa kanila ating he. Chunin ang chart na ting pasari 7 layer om tamo. Pasari oma tayan sumin chart khom dan chuan epoxy glue hi hian mang ta hi adhesive ti til chart na tinan ta 52 mm 99A hi 52 mm ni ta 52 injecta 99A hardness durometer and hardness chunin hi whole board ni ngat khop mai mi ke ji za thing he skateboard hina to truck sa hi bullet trucks ni okay. Ini dia siapa tuan kan skateboard unboxing.